अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नुसिजरब इचिलेनाव सिंह अखोगी सेंगलब था रमदान था असी की चरा हेनब सिंह असीग नुमित 13 नि फाखरे रमदान था असिदा अखोइना चहेनबगी मरम मदु कुरानना असुमना तंबीरी हे थाजब सिंह यथंग तौरुबनि नखोइदा चहेनबगदमक नखोगी मांगदा लेरंब सिंहदुदा यथंग तौखिबगुमना नखोइना चुमना चब सिंह हाइबदु ओजनबा मसी कुरान की सूरा अल बकरा सूरा अनिसुबा आयात 183 दगी पथोक चबनी चरा हेनबा असी मवोंग अमनी मी अमगी मसा अल्लाह दा कथोक चबगी अमसुंग मसा वरक चबगी आयत असिदा पल्लिबा वहाई नखोइना चुमना चचब सिंह ओजनबा असिना तसेना खंगहल्ली चरा हेनबगी पंदम अदुना मसी इचम चमना चरा हेनबगी वानते अदुबु निपा अमसुंग नुपीना चरा हेनबगलु लोइनना हेंगदबनी पुक्की आरामबा अमसुंग हक्चांगी आरामबा अदुगा थादोकदबनी फत्तबा पुनमक खुटकी खोंगी मिटकी चिनगी अमसुंग पुकनिंगी इरांगी थक्सिंग अदुगा वफम अमना रमजान था असे मतिक मयाई यामना चावबा थाने मदु कुरान ना तंबी सूरा अल बकरा आयात 185 दा असुमना रमदान हाइबा था सिगी मनुंगदनी थादबिरखिबदु कुरानबु लमजिंग ओइना मियोइबगिदमक अमदि दलिल सिंग ओइना लमजिंगी अमसुंग अचुम अरान खंदोकनबगी अदुना नखोइगी नरक्तगी कनागुमना थादु थेंगनरबा महाकना चरा हेनगदबनी मदुदा वफम असि मसिना अखोइदा खंगहनबि ताकपि मदुदी हाइरिबा था असिसि कुरान थरखियो था अदुनी अहानबा कुरान नाजिल तौरखिबा था अदुनी सिगी सेंगलब था असिदा अल्लाह ना अखोइदा चरा हेनबसु यथंबी मदुगा अखोइबु सबर खांगम कन्नबा अमसुंग थवाई सेंदोकनबगिदमक्ता अदुगा थवाई चखुटनबगिदमक्ता अदुगा थवाई चखुटनबगी थवाई सेंदोकनबगिदमक्ता कुरान असिबा अखोइना रमदान थादा कुरान पादुना मदुदा वखन खंथदुना असेंगबदा अचुंबदा लमजिंगनबगिदमक्ता अखोइ सेम साइ मदुना ट्रेनिंग अमा ओइ था असिना मथंगी चहीगी था अमा फौबा मरमदुना ngasiगी खोइना हेलिबा रमदान था असिगा चरा हेनबसे मसिना मथंग चहीगी रमदान था दुगी प्रिपरेशन ने अमरोमदा मदुना था असिना कुमजा खुदिंगी चही खुदिंगी अखोइना सेम सादुना लमजिंगदा लेननबगिदमक्ता अखोइना मतम पुमदु होटनबा ताई अदुबु लाइबक थीबदी ngasi अखोइगी समाजदा रमदान था असि मनुंगदा अखोइना तौरोइदबा थबुक कया अमा तौई मदुदी प्रोटेस्ट तौबा इरांग सगतपा अदगी तौरोइदबा थबुक कया अमा मियोय अतोप जातिगी फेस्टिवल अखोइना यौसलगा मदुदा अखोइना हरामगी थबुक तौबा तौहोइदबा थबुक तौबा मदुगुम्बा चहेनबदुदी अखोइना पुकलामनबगिदमक्ता चुमना चहेनबगुम्बनी मखोइना खंगद्रे रमदान की असेंब थासी मतिक मयाई अदुगा करी मरमगिदमक्ता करम पंदमगिदमक्ता अखोइना चरा हेलिबनो हाइबदुस मखोइदा अदुगी अर्थ लेट्रे अखोइगी मांगलुरबा अखोइगी सोथरुरबा थवाई चखुटनबगी लंबी अदो रमजान था असिनि चही अमदा अमरक याहुल्लदुना मदुना अखोइगी नौहौना अखोइगी स्पिरिचुअलिटी अखोइगी रूहानीगी अखोइगी हक्चांगी अखोइगी जिस्मगी ओइबा खुदिमक अदो धर्म अदुगा मदुदा मदु चुम लेननबगिदमक्ता तयारी अमु ओहेनमनी सेम साहनमनी अदु अमुक हन नौना नौहौना अखोइबु हिंगदहनमनी अखोइगी थवाइदो मपुगे सेमबगी लंबीदा अदुबु सिगी ओनबदा थबल चोंगबा होलीदा यौसंदुना अखोइना अमुका मदु मांगथोए थासिबु अखोइना खंगोइनरे असेंब थागी अखोइ मतिक मयाइदो अखोइना ngaktरे मदुगी इज्जत फुम थोपदु तौद्रे मदुगी ओनबदा अखोइना मी अतोप जातिना थिंगाको पोतु अखोइना अवाय खुम तौदुना अखोइ याउदब यादे मखोइना अखोइबु फुरे अखोइ चैरेएना अदोमदो ओइना अखोइना चतखरे अदुगा कम्युनलिज्म सागतखरे अदुमाइन तौदुना अखोइसे लांफैना बाहाइबदु ओइखरे अल्लाह के रसूल प्रॉफेट मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सुन हाय कनागुम्बा अमना चिंथीब लेप्त्रबा थमोय सेंद्रबा अदोइबा तारगदी खंसनो मदुदी महाकना तौरिबा महाकी रुजादो महाकी चहेनबादो माना साब थकप थदोकलिबदो करियमत मदुगी कानब लेते माना चहेलिबदगी मरमदा लादा करियमत लेते मसी सही अल बुखारी की हदीस नंबर 1903 दगिनी याउसंग थबल चोंगबा याउसंग याउरोबा अतोप अखोइ इस्लाम दंबी नुपी अमबु इज्जत तौननबगिदमक्ता
mi atopagi nupi ba aikoina yengdanabaidamata karambaga loinana amang wakhal loinana adubu aikoina madudi yausallaga aber taybi yausallaga adai nupi pilaknaraga migi machan nupigi makhudang migi machegi makhudang paraga thaban chongbu yawbani tha sida chaliba si angakpa mani sida aikoigi maite ichili nausingna makoibu tanthokla iba makoibu pura iba moi warak pase tasena ma idea ma harawi yam peli marandi mama mapana warak traba amaso mama mapana achumba dharma khangdraba dharma bu khongoinraba masa singa do maite singna warak lakpani haina aina lawi Quran da Allah na summa takpi kare sura maida ge ayat ani subda amadudi Allah bu thazaraba singna Allah gi khudam singa mangtho kanu asengba thabu thawoidaba tawganu ayat asida palibasi tasena make haski matang dani adu oragasu asengba tha haibasida aikoina akhoi Ramzan tha siba asengba tha ni aduna masigi ayat asigi ethical aba magi teaching adu lawraga masi ain apply tawjabani Ramzan tha asigi oinasu aduga ayat asida ko makhata na haibiri kariyana aduga nakhoi amaga tengbang no afaba thabakta amasung Allah bu kijabada tengbang naganu pap langsin bada amasung yengthina Allah bu kiyu tasenamang Allah di sathi bani serak pi bada sini Allah ge afam asi sura maida ge ayat ani subata palli base adu bu leibak thi bani akhoi ngasi musulman sing asi Quran di yaba aduga Quran di thajaba aduga Quran tawbudaba haiba pot makai di tawdaba aduga athingba pot makai tawba aduga angak pamani thaban jong ma yaurudrabasu khoi Facebook sida social media sida thabal chong basang obda chairakpagi maitaina phurapagi thingapagi damakta asaw phongdoktuna madugi makoina pasha khaibagi amamada justify tawna bhotna makoigi argument adu maitai sing mayokta madu angakpa mani aduga makoigi machan mache sing adu lambi sok thokhalaga jagoi salaga thaban jong halaga nupa atei bu makudang pairaga thaban jong hangi habadi makoi kanasu yaroi aduba migi atopa jati gi machan mache sing adu makoina paige khudang paige harudu sarokpagi damakta makoina amaka saw phongdoi masisu angakpa mani Ramadan gi tha matip magulera tha asigi loselakpa tarani phadulaklabane tarani mutang achilaklabane tha asigi chatkidori loikidori haibagi awaba nungaitaba leibai mohutta magi yadaba phattaba akoina dharma thingba adugi marakta yaushananaba hotnaraga madudu yaraktaba thingakpagi damakta samaka asaw phongdok aduna awaya khum tawna matam lenthoibneba masi Ramadan tha sahenbagi pandamdugi loinamak wangmadani mini kharana dharmagi thabak thorom masing ase makogi ritualistic oiba mong loin chakhre namaz sonba tarawi breng solama chen khiba min ni humni majid tala mamang khiba ade imam nasu Quran su humni lu sanna hotnaba Quran thi tharaga pahalaga mayam mayum du solalaga madu gyan tahalaga madu gi wakhal lo sing khan thalaga achumba da chana mohong mohta oi Qurani competition loiba han tan de mong loin pa na khiba aduna Ramadan tha hida Quran pa bagi maksad madu pandam madusu ngaktre achumba thajaba Allah thajaba makhaidi matam pumada sakhiyo agidawbani achumba gidamakta aduga aran bagidamakta mayokta lepudawbani aduba ngasidi aikoidi aranbasing adu yausallaga aranbasing adu thingakpa adi mathakta lakpa lan adugi fitna tholakpa makhaidubu defend tawnabaidamata oina tholakhre aikoidi hojekti yamni ikai ningai ni khoise aikoigi samas aikoigi khunai yamna phibam yamna sokle hojekti hojiki oire iba ahal laman mama mapa oibasing nasu dharma sik important oyaktaba makhoigi angang puaga chaba thakpa kharagi talaga adagi namaz khara solaga machana tawri de kai miyengdaba namaz soluju haidaba machadu nungsiri mena mai thokpa lehenkiba aduga loina hairiba adugumba ngausanariba migi festival da jaw chaluraga mathongmanam khangdaba thabuk thokhalaiba fitna fasa thokhalaiba maduna akhoi mayam pumna maksu chen thaba maduna makasu kari oire thina han bhaibasu oiba samasta atopa kangrup singa makhoi aduna ruja hendabane hairabasu aduna adugumba phattaba thabuk kayam yaururime hairagasu hayeng eid ki nimitadi makoina mang thagani koi eid ki harau gumaida ruja hendabida eid yauriba kangmusing adudi lamjin cheliba marakta chendaba amana changchallaga price
ꯂꯧꯅꯅꯉꯥꯏꯒꯤ ꯂꯦꯞꯆꯜꯂꯨꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ईद हाइबसिदी सुपनगी रुजा हेन मीसिंगीदमक्तनी करिगुम्बा बलिक फाखरा मतुंगदे बलिक फाद्रिबसिंगिना मागी ओइ तोंगानबमने मदुदे अदुगा बलिक फाखराबा नुपा नुपीसिंग अदुना मखोइदा रुजा फरज ओइरबा रुजा हेनबगी अदुगा रुजा हेंद्रबा अदु बतारगदे ईद अदु माहक मरी नदे हराव कुमै ईद अदु लाक मतमदा मागा मरी सुलेलिनदे रुजा हेंद्रगा ईद यावला आइदो माना अल्लाह की ममांग इकाई खंगदबे वानी मरम अदुना अखोई ईद यावगे हाइब तारगदी रुजा हेनसी अदुगो रुजा हेनब तारगदी रुजागी तंबिरिबा अफबा मागी पुन्या असेंगबदो अदुगी मतुंग इन्ना अखोई रुजा हेनसी अदुगा अल्लाहना यादबा अल्लाहना सावबिख्रबा अदुगुम्बा कांबुसिंग प्रूफसिंग अदुना चटलिबा लिसा सजर अदु मितौ तमलोसी मखोई मितौ तंब तारगदी महाक अदो मखोई बरुत चलबरे हाइबसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हदीस ता फोंदो पिरमलबने मदु खोइगे हदीस अबू दाऊद हदीस नंबर 3512 अदुदा यावरिबने हाइबदी अफत्तबा तंबदो मितौ तंब हाइबदी करी अल्लाहना थिंग्र पोट मखोइना चंगल लग मितौ तंबिदो अचुंब धर्म चलबा सिंगना तगुदबदी अचुंब इदबदो लेपा अदुगा फत्तबद मतेंग पांगसनब हाइबरेबा अदो फत्तबद मास मतेंग पांगसनब तारगदी मागा पुन चमिनब तारगदी महाक मागा मरुप अमतनेबा मागी महाक अदो अदुम फरुप अदुगी मी ओइखरबनेबा तिन खरगने मासु मागी थमोइद चुमन नमसन खरनेबा मागी थमोइद मागी थाजबदो अल्लाह की थाजबद तम तम मांगा अनेबा अदुगा मान मदुगु यायने खंदोरा अनेबा मदुगी अकीबदु लेररोइबा मंगोंद अकीबदु लेत्रगदी अफत्तब तौबगी अदुदी मा मुस्लिम अमा ओइबगी मंगोंद थमोइद चेंद्रेबा अदुदी महाकना तौरिबु थबक अदो अकीब लेतर तारगदी महाकना ओइरिबा धर्म महाकना थाजरिबदो चिंबान खके ओइरेबा मदुनी हदसना अखोइदा तंबिरिबसे अदुना रोइबदा हाइजनिंगबदी अल्लाह की रसूलना ताकपि तंबिरमिबा अमसुंग कुराना अखोइदा खंगनबिरिबा ताकपिरिबसे असिगी मखा पुन्ना अखोइ रुजा हेनसी अदुगा फत्तब पुनमक्तिगे अखोइ थदोक मिननसी अदुगा हाइरिबा मेसेज असे मयाम स्प्रेड तौबियु अखोइ अवाय खुम तौरसी अदुगा मतम बुंबदे अखोइना खंगदबा अमदे अखोइना फत्तब थबक तौ तारगदी मदुगी चैराक अदो मदु अल्लाहना पिनिंग मगैदगी पिरकनी अतोप फुरुपतगी ओइरा खलगसु पिरकनी मदुनि ngasi अखोइ नंगदरिबा नामसुंग नंगलिबा असि मदु पुन्ना खल्लु डिफेंड तौदरिङाइदा अदुना ngasiगidi matang अदा सि हाइरग लोसनजरगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।